Assalamu alaikum Abi Live kanalının görüşçüleri. Обзорда сразу iki telefon тугандар. Бұл Redmi GT-A легендарный. Памяты 32, оперативкасы 2 тугандар. Иштеші бардығы зыңқ. Ештеке касак-масак жоқ. Болғының батарейка алмашқан тугандар. Қалған бет зыңқ. Басы болғаны 1500 сом тугандар. Итбекер баш түшті. Накел. Экранда. Накерді. Апталдары. Burada da eski radyom çöt, mikro USB. Şu toğanda Redmi GT-A bolğun 1500 сом. Bu bolsa Itel telefon. Itel A48 деген. Bunda operativkası 2, pamyatı 32 toğanдар. Bunda işteşi жақшы. Buldan kıygan çoğurak telefon degiden. Bunda bası 1500 сом toğanдар. Bunun arkası açılıp, arkası açılады да, симкада салыш үшін арқасын açasızlar. Mındaki arkasından. Şunda отпечаткасы бар toğanдар. Отпечаткасы походу arkası açılsa, отпечатка iştebейт қой дейм жөнеле бұл. Фальшивый bir нәрсе екен, короче, китайский телефон. Эконun басы бірігіп болған 3000 сом болды тоғандар. Кичинекей телефон. Негізі ма компактный телефондар жағады. Үшін Redmi GT-A компактный кичинекей соның телефон тоғандар. Алсаңыздар болады. Чалырыңыздар, телефондар Бишкек шаарында болот. Экону сразу алам десеңиздер, экоо сразу 3000 сом болот. Бирден алам десеңер 1500 сом тоғандар. Экоотың регистрациялары бар. Экоотың баягыда эски радио микро USB сайылат. Заряд кармаштары баардыгы жакшы. Чалырасыздар 0707 29 26 29 тоғандар. Чалыңыздар, жазыңыздар. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Gölümde süyütüp tölü